Aner malaka nyam kana diala content barwanya lingwa seme Nuer online TV channel. Biya kamal na madera aner malaka nyam kana diala content lingkarwanya gwaseme. Jawabana kwen gwaseme ki Dr. Riek Machar kata dante thijiɛɛn kaja ajan ban lingo kaja Läär bane. Gori jan ojin deri larm de jinwa nasin kokien. Dr. Riek Machar ke ron kina dangra wirjan dangra de jata content. Jan baroda luar kir mayadit kiɛɛ bobom re politika men chalat tine kir mayadit ngai kon manan kir mayadit lat ka Dr. Riek Machar gwaye malak runwang bana rache ke ki Dr. Riek Machar ke yenen cha yeneje ke nerik tin to kare wich ka so Sudan ko chaje yen kir mayadit en Dr. Riek Machar be yenen cha yene rut ke baroda luar kir mayadit reti jen gwas en chaji yenten gwad me chajo de LinkedIn ko korpen ni ti shop karaw gor jeno de konti ke ngeng merong ka Läär men o agum to ka Dr. Riek Machar ke jen gwas me tik the way din tama metere ti jenone is Machar resisting or is he preparing to surrender and Machar ke naga korop gwazedan me chaja yen ke chang nyandang red bakel ke pai diokron kita dagro jandang red dich South Sudan first Vice President Dr. Riek Machar chwaje lar luag yena chwaje yena kir mayadit ne tungwan longwi mon chika gai ka dob dan yan ke Dr. Riek Machar ko mishit ke me che kon tuok bakke ron kita dang red wal badek gwade dane shimal che jia kamdien. These arrests shocked the nation and raised fear that the 2018 peace agreement was collapsing. And yen yan ka Dr. Machar watch ne ideal che gay ko mi cha yen nyu the jen o cha male dane cha tan koron kin dangwal badak. Ray wika koltum kam the kene kem yadit and Dr. Riek Machar nyu the jen o che je ke cha yar karam dane yare nga ram yare e kirma yadit. Jiwen mountain kokien shol kan kirop and gojin loin Dr. Riek Machar international bodies chet ke United Nation IGAD kan Africa Union shikan mishet kan me shikala no menchilat chetok international bodies including the United Nation IGAD and the African Union condemned the move, warning it could trigger a new civil war. Kani yen Dr. Riek Machar wika South Sudan nyu the jenwo bu korbe nyokoluiten kam jani kana Nuer civil war koran dana to kam dori chika kore dan chitwo ko kon ke jang ke 2013 chuman tama ka kor 2025 be duno ne ka gwaze dan ke 2010 chakan dial be pelene me shi pincha belet yete ka mal ka gwade dan sha mal cha tan ke jang ko en korche te ka rundi chop ko diech meshi naro bling mechi ji international community ke jirar shiga nyaw broch ke kirkene Dr. Riek Machar chagu jeno she korche de wo ka wonyam so kuje mo chwa korwe ka chongo chwa mal chwa jatan male kwala tan je koron ken dangre wal badak mo ko no gol ban lingwa seme en Dr. Riek Machar kajen gwada chaje yenen tama gwad meteleje power tinre wiki juba. Is Dr. Machar surrendering? Riek Machar board luar kir mayadit muloy konde kolare teleje Dr. Riek Machar charo dem luar kir mayadit ko ngaje mana let kir mayadit dwale jen ke Dr. Riek Machar dwale ko bi Dr. Riek Machar be kwer be jejek dwale je dwale ko Dr. Riek Machar tegen Nuer tongwana long ti shunga jakel kulo goro be Nuer baka dak ka baka da ko shikan bile shonka Dr. Riek Machar kel jan menen yenan tamale rɔɔdɛ duno de jognene. Despite being detained, Machar continued to act as the undisputed leader of the SPLM-IO. He rejected any attempt by rival faction to remove him. Shagnaman chaja yen and Dr. Machar, Chedi dial inject a corner ladder kaja.
gorga jano woke jare kuma ka la kan dia la ka loka la nyoka keni jen gwada nyoka chang cha ja woch gwada dana teten cha ko lat medan taban de ngai no shi taban gwada kana la first vice president ke 2016 chi kon dia la nen anta be cha nyo won ta me ka jar wona me wuda shalga me par call men chi la cho kwanya la queer interim chairman to gon dial ga de chaon but rona me ron kin dang ro di jen ko dal te jeno Dr. Riek Machar jen bro da luär be kim yadi jako be kume SPLIO beje woj beje bat and point and Dr. Riek Machar be surrender bro da jako telambalar cherme ngai kon she dem talk no and Dr. Riek Machar ngode joga ne kanu made tayre matka ko dongde na dang rodien chewe shejen kirma yadit jen dwal jen ko metat rar raja kaneka de tel gwat kita de tarami mo ku chwanga jakel the only option nan tin dot ke je en wude shalga me kirma yadit o be Dr. Machar be je yen ko be ko ta gwat mi benetin kontin kwa Dr. Machar support be ga jaka dwal jen menen yen managa nuare man nuar mu dong kan to rakab no ne chonga ko na Dr. Machar ke be jaga jadwal so jala la yos ke aramu weak leader michro da ngada no da la kwar ma ke mi yadi chero ikarun wal jo ko ngore telam to ka je changa kel tele development rewich joj pan ke la civil servant chuiken cha yu cha ka ne de kon la lat so na me ke liu amelet ke mi yadi de ko dwale ko gwejen wo Dr. Machar amuwe wongot aram kel melar no bachong kapade SPLM gwejen wo jen belel baje wo gwat kwam dana titin so Dr. Machar joga ne ga diala no taya kemat ka bom rodun ko bi malba ben jen ta dan detin la gor na mala jen mala were wi ke juba ga jom chale lat gwasame okay awa jen shang tare luakiena gwan ma sha yenten shara kiya shan be surrender shan be back down kodi ngajen kwar ngajen no ladi ala konte la lat ka kwar de kalat bangod baladaka ano cha yen chepeno we party dung SPLIO chepeno we niam kamar diana chalat gwasame ka jom sha kwen wa Dr. Riek Machar shelugono ba ronkin dangro yandangred bakel queen bajalat. He rejected the upcoming December 2026 election, arguing that the government hasn't fulfilled key provision of the peace deal, especially on security arrangement and political fairness. Queen Kware karonkin dangro yandangred bakel charge bulat dobran charge bulat keje on kirma yadit and dobran de mal kulat keje lokaje te gorkano de lalet kan kirka lalet de mal de jekula nongde de queen kwade jekula ladede ka unified force kana kon lalet ka kan permanent constitution kana kon lat dob de manan yam ko je kada tie kanden kon te lat kano de ka kon lat de na kula won yam ano makan ga kon lat tele way out chi Dr. Machar te jom chirka na mo che jakwen but while Machar see the risk grow larger, clash have intensified in region like Nasser and Upper Nile with over 180 people killed and more than 100,000 displaced, and Machar arrest could push hardliner into open rebellion. A changement Dr. Machar te lo ayena chirka taya dan jigen gwijano Dr. Machar ba yik silent but ngode telam la rode ke kirma yadit ajan koten jentena ajan shetke 2018 medan mecha Dr. Machar chaje yen chokir ngodbo tere kur ko gwijeno dongbi mecha Dr. Machar chaje yen banabe ke wet banabe ko dwal ko gwijeno Dr. Machar jela voice on but kir nagana nuare is not about Dr. Riek Machar meleda nagana nuare ko kujemo chana janen more than 100,000 dio je chokon ngaje 130,000 people which are displaced ko lankana Nasser and on kana worker fanga kamen chala kirma yadit so nating one chushke lunga jen gwasme ka kwinga ka kwikirma yadit ko nuer ko ga target and on the international community is urging dialogue but Kir government continue to push forward without compromise.
kir shaje joga netin kontin la jiwin monitor dienten gay kamal teneno jin gorno bi rach ke Dr. Machar ko bi malbeben tundo logaje shanok jana shana gorno ba Dr. Machar ba je yen ko jan dwale kirme yadit adwale mise dwala to ngaje ne ti keneke ngumi dare yene Dr. Machar ka je ka de ja lawda tin kon la de ja lat ko mi ram noke jin kwerbi kep ko bom kwerbi nan ka bom ma che dem to go no mo no so kir regime chano go no de mal dare teten Dr. Machar jana sha mal cha je bunong ka kormeni mal ba je non ka rach kana shangoy duno mi jiram chole jegano nagane na dong te mal mi bibben chairman to go no bi mala mo beben cha jo mo cha jalat ka kwi Dr. Machar no gorjeno kondi alde kono na tok de kono ngach Dr. Machar is resisting with strategy not gun but will key regime allow space for peace or are we heading toward a darker chapter once again looking mayadit ko bi mal beben we kono no bi South Sudan betagamal no che betagamal wona kon ka we gwa mi cha mal cha jibulong no ne ke ko chi kier cha mal che jelok so jo me gor jano de nywaga ye kel ke kwi Dr. Machar an ban yo jumra dien ba tagamal